Pozdrav svima, odlučio sam tamo da isprobam moju novu audio opremu, kao vidite ovde, tako da dok kupujem namirnice malo zapravo da porazgovaram i o tome odakle te namirnice dolaze i šta se dešava s obzirom da je juče bio štrajk poljoprivrednika u Novom Sadu i da će trajati do danas, tako da jako je zanimljivo zašto protestuju, dakle zbog suše, soja, kukuruz, malina i tako dalje, gomila proizvoda je propala i u suštini u ovakvim slučajima normalno država bi trebala da koriguje cenu otkupa ili da im da subvencije. Naša država naravno daje subvencije stranim kompanijama, a domaće proizvođače, koga briga za njih. Međutim, šta se dešava tu i mislim da je jako bitno pričati o tome da je stvar u suštini dublje prirode. Palo mi na pamet nešto što se zove interni kolonijalizam. Mislim da kod nas, recimo kada dođe jedan lanac trgovine, recimo neki strani lanac trgovine, dobije sad subvencije, izgradi postrojenje i tako dalje, i ono što je zanimljivo je da je dokazano nakon korone, kada smo svi osetili inflaciju, da u suštini inflacija je delom bila veštačka, marže trgovinskih lanaca od Gomeksa, Univera, bilo je tu još njih, Deleza, su iznosile oko 150%. Dakle, od cene koju vi platite za neki proizvod, otprilike većina te cene odlazi na njihove marže, a u odnosu na cenu po kojoj su je oni kupili, oni dobijaju 150% dodatne vrednosti. Tako da, to je onda rešilo onu debatu koja se razredila oko toga da li je inflacija bila uvežena ili domaća. Bila je delom domaća. Tako da, ono što mi je zanimljivo je da supermarketi ili recimo čak ako odete dalje do poljoprivrede, do Vojvodine, imate otkupni lobi koji bukvalno spušta proizvođačima cene i zato se naši traktoristi bune i poljoprivrednici iz Vojvodine, a sa druge strane oni kada po niskim cenama prodaju proizvode otkupnim lobijima, ti otkupni lobi onda dodatno stavljaju marže i prodaju ih u supermarketima koje onda vama dodatno napucaju cene. Tako da ono što je meni zanimljivo je da imate direktnu vezu između kolonijalnog položaja naše zemlje, koji bukvalno moli strane korporacije da dođu, daje im subvencije, daje im odrešene ruke da rade šta hoće, a onda se dešava interni kolonijalizam gde ove fabrike i ovi proizvođači onda domaće poljoprivrednike ucenjuju i na kraju se to sve prelije na leđa potrošača, dakle na nas, na običan narod i na obične građane. Tako da imate bukvalno direktnu posledicu perifernog položaja Srbije, a koja je onako dosta komplikovana za obuhvatiti, ali čini mi se da je dosta bitno, zato što kod nas se naravno o ovome ne priča i pogotovo stvari koje dolaze iz Vojvodine su prilike za ostatak Srbije kao prilike zašto je to bitno. Pa recimo, bitno je zato što vam određuju cenu hrane i u cijeloj zemlji. I ako se sećamo recimo po meni jednog najbitnijeg događaja u suštini za ovu priču, to je bilo pre 2 godine kada je superćelijska oluja uništila gomilu useva u Vojvodini, zbog toga su skočile cene žitarica, a iste godine bila i svinjska kuga, zbog čega je cena svinjetinje skočila na 1000 dinara i cena mesa generalno skočila, tako da sve te stvari koje se desi u Vojvodini direktno imaju, kao direktno pogađaju Srbiju i recimo disproporcionalno utiču više na siromašne porodice koje nemaju sada da plate tu dodatnu svinjetinu ili dodatnu cenu hrane, dok bogate porodice će biti ok, kao malo se svinjetina povećala, zašto je to bitno? Tako da sve je to posledica načina na koje je naša poljoprivreda ustrojena, koja je bukvalno, možemo govoriti, kažem, i o internom kolonijalizmu koja je posledica kolonijalnog položaja naše zemlje. Tako da
to mi je jedna zanimljiva stvar, jer kada ja pričam o tome sa prijateljima iz Beograda, vidim da dobar deo njih ili nije znao ni za svinjsku kugu, ili nije bilo ni u medijima, niti išta, i jako je bitno da se podsjetimo da i taj deo priče postoji, a čak i vezan za Beograd, u smislu da poljoprivredni proizvođači, pošto uvoze recimo veštačka đubriva, jer smo mi naravno da našu domaću proizvodnju uništili dobrim delom, onda zavise od uvoza azota iz okolnih zemalja, mislim da beše Rumunije ili tako nešto, i ako se sećate, pre 2 godine isto, baš kad je bila ova katastrofa sa superćelijskom olujom i sa tom svinjskom kugom, isto tada je došlo do izvrtanja, čini mi se 3 različita vagona sa azotom, koji su onda otprilike pobili gomilu ljudi. Bio je bukvalno plavi oblak, čini mi se, negde na jugu Srbije od azota, i to je bilo pre 2 godine. Tako da, jako je zanimljivo šta se dešava kada uništite domaću proizvodnju, pa dešava se to da postanete zavisni od stranih uvoza, stranih proizvođača, otkupnog lobija domaćeg, koji interno kolonizuje domaće proizvođače, i opada vam infrastruktura, tako da možemo govoriti o jednom velikom začaranom krugu koji u principu i tera naše poljoprivrednike da se ponekad pobune, i jako je bitno znati da ispod tih traktora koje vidimo u Novom Sadu se krije jedna mnogo šira priča o kojoj se uopšte ne govori, pogotovo van Vojvodine, i to sam odlučio da ispričam zato što sam vidio da ih SNS sada proziva na Twitteru, da ih proziva da podržavaju blokadere, da ih proziva jer kao ih nema dovoljno, i mislim da je jako bitno, kažem, imati celu ovu priču u glavi, zato što je onaj deo njih koji se buni jeste u principu prilike poslednji vapaj tih ljudi koji su stvarno već godinama pod pritiskom, tako da eto, u budući ću se najverovatnije javljati ovako svojim mikrofonom sa nekim tako usputnim analizama, zato što prosto ne stižem da zapišem neke stvari, ali mislim da su bitne da se kaže i da se prokomentarišu neki politički događaji iz ugla ekonomske istorije. Pozdrav!